Prengi plakat rengkat ke jingtho penrem kiba khasi Students Union kelas saya khmat ka office trekam ka Meghalaya Public Service Commission MPSC hak jingtur hak sien ke baar hak sejak pratrik unailar aca apsau dan ke jingtho plakat ke baong ba commission kalong kum ke caka ai jing syakri tangi ki bedan jing edai bat ki riusan hima bat ki badan hak bor kanik jingtho kalong ba MPSC kala kalalong kum ke Meghalaya Political Service Commission bat ka her pateng ban thungkam ye ki badan hak bor kiwei pak jingtho kiong ba jingtu igalawei ki samla kadai ka pap ka bashir khai ba nalor ka jingtho aktin English ka baong a scam in the MCS exam today is a scam for our future generations kani ka jingtur ka sien ba ar signi chaka ka penpau ba KSU kam hun ni girkom aidau ka MPSC halo korkom thungkam thungjam da commission ka jingtur benkong ka KSU syakmar ka taiga office ka long hak shitrek unailar aca apsau ba jingtur ka long hadian belakut kacingbu por bersau prakanta ya commission ban pensyai lor kacingmi ki kenrom keram hak bayadai bagi eksamen thungkam kamu syukrau badangshan u chairman ka commission ba PR marwen ulong bagi dan shpau du khasan ngur ki khun ya ka MCS preliminary examination ki ba persya kacingdawa pelaj pej ba ya ki marks chungki hadin arkanta tam ketika jungan turbiang ka khasi Students Union kala thang yu tungshop ban penremi kacingkuman ka commission halo kecing dawa ban pelaj paj ba iki max habakran iskilat patai kubor ba lambok strawal marngar presiden ulam ba kecing ban pensyai ke commission ka peni ba kadan ei halendat ba kaseng kwa ba ka MPSC kanum long ka slam krong kajna yak samla puli ulam ba kenian kan beteng syong klan mungor pelau ke commission tat hadu bandayo yak kecing dawa labu jingkli balai ke MPSC ke randian ban syemik jing ajimot ke union kenang ba kurkom thungkam thungjam kan long ka bakhuj ke basuba abedai kiliki berumkan ram juga PC dari kam desu kaba dang stior teo ai kunti ke bacalana di layak ke cinto paper na kaliang ka employment monitoring cell juga seng po ka jinglam dong chairman sama roben lai tang pen dia tang jingto ke PC ndai ki la kenduk makmat tu la chairman pas secretary PC baka jeng thungkam thungjam ni kuwa makalong bukot wa suba rei ko sosi kalong iko MPC inti makatieng bahkan kubur ya ki ich ajumut sungi ko lokot suba ka pelompat bangi bayul se kadan Islanden hakasin ka banangkong abakiwan ki kasengwan ne ba Bluetooth disconnected Bluetooth connecting please wait protes na kaliang MPSC chairman bos ketrin besi lakot ya keren di lam dosen kila kubur ban peni patba itu max ban peni jingduna jongki waktu jingkeli ru menrai ko sosi kalong ba ndala ami kino ilam jugi na kamera i kata komfort dan ki kala kumpong ikran spang takara di privacy de kata privacy bakundung ngir mak sotu ya kini kajinga long jiman ko MPSC ngan supan kemau banadu kesantrik jong punai April jong senam arja khatra bila keren mahkamah buat kesorkan bagi kuah ba kanunu kajing tungkam tunjam la kalong langba ke MPSC ne di level kilong ko long suba namat hi kum di sengi emdai tangga jing keren sulong ba ngimpat yo ki hat bidan suba la ban persya kata Dika jingkren mak jing sengau ni kun samla akleng jong beri terap jong jala boi kim dan jing sani kom kam Bluetooth connected kadon bat kita gajing jing ong ba kindon bet beri tuan kesan bani orang kam suka kadon jing yakren ong ba hap antiet je purpose bat kunta ter dika jing keli mata ka gani ke MPC kolong ba ke MPC kadon ke jingkut ke jing suba kolong transparan balai keting balai bakaran ke lunch pang leguni wa pang legum kai hadin ke senggelayat senjam bakaran sekiti aspirin kandidat bi kon lomba kali ke MCS MPS kunta ter koi dawa wat iru ba belong kut jong suba kedin peni te mak iyo kanu haduk kanu ke jingla cepot bol ki gila te lah terstam rai persangbat penduri aku ni kumtai di hende la perselayat ke kaseng da kirinti ke ba kikwa pantas ngau si ko samla bagi nut di bensulut
ban mi biang segitu ban ai option mendu kuat pen i kimak mendu ban kuat pen i ngaso kani kam putu bai kam arsak sudah tila baka lada kadan ta jengkot jung suba kam dai men lek kalan bat kam dai men lek kaludu kum ni tenali yang jung kaseng kani di senjam ke baat yuan song ni kin song ni tat hadu yu i ba hadu kanu ka MPC kan juba tak basai ia tikimat jung dawai ngabu khmat jung ka neka MPC lim kwa pakan MPC kan dai ka khadop lum khajana jung ki ka tu ka nengot ngam kwa ka MPC ba ka dai ka yeng ban persobha ki minister ki politician ban officer sarkar ringi kwa ba ka MPC ka long khot jung ba ban ya ban talenti badai ban penhudlang ban wara ka jing shania jung kun samla ka kam jam bo jong jalo hai ko kabangi sem kum kaseng mata ngin song ba ni ngin ap ai karai ka MPC ka juba alok timat tindawa pengila ha jik tho la bulsin la kendu mahkamah tu kila kular ban le kum ta ni lami ini lam tu ka kamera chairman ko secretary tang hadin di kentang i bakal akal khopong ka karai tinggal sengoba kini ki persang ban ken kulung kena bat kwa ban le kai bat ke future di kun samla ko jalan ko Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya